First of all, thank you for having Bliss and I here from Imaginative. It's been a great few years being able to, um, uh, for Bliss and I to learn as once assistant levels to now being managers. So we know how important Imaginative is from the beginning up, and we are just excited to be able to share with you more about our opportunities and festival and year-round events. So thank you for having us. Caitlin y Bliss nos dan las gracias por darles igual esta oportunidad de poder participar en el festival y que entienden la importancia de estos espacios para el arte. So for nearly 25 years, Imaginative has been the international hub for Indigenous-made screen-based media arts. We are considered the globe's premier Indigenous media arts event and are the largest festival of our kind in the world. We were founded in 1998 by Cynthia Licker Sage and VTape as a response to issues of self-representation. At the time of our founding, the vast majority of films about Indigenous peoples were made by non-Indigenous filmmakers, and Imaginative plays a crucial global role in providing platforms for Indigenous artists to assert their voice, express their perspectives, and share their cultures. Porque, por prácticamente 25 años, Imagine Native ha sido el Centro Internacional de Arte y Cinematografía Indígena. Se considera el festival indígena más grande del planeta. Fue fundado en 1998 debido a una gran falta de autorrepresentación, ya que todo el material sobre personas indígenas hasta la fecha eran creadas por personas que no eran indígenas. Since its founding, Imaginative has won the Best Practices Award from the Canadian Race Relations Foundation and a Vital Ideas Award from the Toronto Community Foundation, and won the highly competitive and prestigious Premier's Award for Excellence in the Arts in 2018. Desde su creación, Imagine Native ha ganado una gran variedad de premios en torno al arte y la cultura, sobre todo en el área de desarrollo de festivales. We are an Indigenous-led organization located on the territory of the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabe, the Haudenosaunee, the Huron-Wendat Nation. Son un festival creado y guiado por personas indígenas con ubicación en una zona que, lo siento, pero no puedo repetir, que menciona Caitlin. um, so, we as Indigenous people are aware of the problematics within cinematic history, and that is that our stories were being told by non-Indigenous voices. Uno de los problemas de los que somos más conscientes como personas indígenas es que nuestros problemas son muchas veces explicados por personas que no son realmente indígenas. A few years back, Imaginative created the Pathways to Protocols as steps towards to ensuring a vital Indigenous screen sector for generations to come. We created a publication. For right now, it's only in English and French. However, our initial vision for this was to create a positive, forward-thinking framework that would guide productions and funders to ensure Indigenous property was protected and to ensure that negative on-screen stereotypes were not perpetuated. Hace un par de años crearon un protocolo de guía que sirve en el desarrollo de obras multimedia en torno a temáticas indígenas. Por ahora este protocolo se encuentra solo en inglés o francés, pero su idea desde el inicio fue crear una guía que pudiese servir en el desarrollo de media en torno a las comunidades indígenas, que ayudara a eliminar los estereotipos negativos. And this is just a quote that I wanted to share before we got into Imaginative Festival processes, but here it is. So
This is from Jesse Wente, who is a former Imaginative board member and also the lead of an Indigenous Screen Office, one of the founders. So he says, when I talk about narrative sovereignty, what I'm really talking about is the ability of the nations to have some measure of control over the stories that are being told about themselves. Throughout the entire history of filmmaking, the overwhelming majority of stories told about Indigenous peoples, both fictional and documentaries, have been told by non-Indigenous people. De que hablo cuando hablo sobre soberanía narrativa es realmente sobre que las primeras naciones tengan la capacidad de poder tomar control sobre las historias que se están contando sobre sí mismas. A lo largo de la historia en la creación multimedia, una gran mayoría de historias han sido dichas sobre personas indígenas, en ficción y en documentales han sido creadas por personas no indígenas. Esta es una frase dicha por el fundador de Imaginate. So the festival is Imaginative's primary event, hosted annually every October in Toronto, Ontario, Canada. At our festival, we present artistic and industry programming showcasing film and video, digital and interactive, and audio media works created by Indigenous artists, directors, producers, writers, designers at all levels of experiences. Imagine Native es un festival que se realiza todos los años en Ontario, Canadá. Bueno, todos los años menos este, en Ontario, Canadá. Em, es abierto para absolutamente todas las personas del área creativa sin un requisito mínimo de experiencia. Se presentan obras digitales, visuales, interactivas. No es simplemente un festival de cine, sino que además abarca las artes. Right. To be eligible for Imaginative, we require our works that we present, that the director must be Indigenous, and also the writer or key producer must also be Indigenous or both. So 2 out of 3 of the top line credits. Joint creative positions such as co-director, co-writer, co-producer may be considered by Imaginative's festival director with additional requirements to clarify creative and decision-making processes. Las opciones sí que son eh, obligatorias para participar en el festival es que el director debe ser sí o sí indígena. El creador o productor principal también debe ser indígena, o sea que de los 3 créditos principales, al menos 2 tienen que contar como indígenas. En el caso de que hayan coproductores o codirectores, eh, queda a juicio del festival cómo va a funcionar la repartición de derechos de autor y de creación. All other roles, including the executive producer, associate producer, or any individual credited as an advisor or consultant, do not fulfill Imaginative's eligibility requirements for consideration for any of our submission categories. In the interest of upholding our mandate's integrity to support Indigenous artists, Imaginative reserves the right to further inquire any information for submissions concerning eligibility. This is just to ensure that the people who we are presenting at our festival are Indigenous. There are Indigenous voices behind the works that we present. Todos los roles que son director ejecutivo o consultoría no califican en posiciones para poder participar si es que el director no es indígena. Y además el festival se queda con los derechos de poder indagar más a profundidad respecto a quienes realmente están participando en el proyecto. Todo esto con el deseo de poder mantener su visión de poder darle un espacio a las voces indígenas. As an Indigenous-led and Indigenous artist-centered organization, we support the artistic visions and perspectives of Indigenous artists working in film and media arts in an inclusive and professional manner. As identified in our mission statement, we are committed to a greater understanding of audiences of Indigenous peoples, cultures, and artistic expressions. Works, therefore, are not required to have overt Indigenous content or themes and can be productions made at all budget levels. We strive to present a variety of ideas, themes, and genres, in addition to a diversity of Indigenous language, nations, and cultures.
comprendiendo la variedad de culturas y experiencias que tienen las personas indígenas y la visión principal de Imagine Native de darle un espacio a esas voces de expresarse, no es un requerimiento que las obras sean específicamente en torno a temáticas indígenas, simplemente que sean una expresión artística de las experiencias de personas indígenas. Por esto se encuentra una gran variedad de géneros participando en el festival y de igual forma no hay temáticas obligatorias por las que guiarse. Um, these are some stats that we have from our previous festival in 2023. So last year we had 121 works, 134 Indigenous artists, 74 Indigenous nations, 41 languages, 14 feature films, 71 mid-lengths and short films, 21 digital and interactive works, 15 audio works, and 7 exhibitions, all presented within our festival of October 17th to the 22nd in 2023. Esta es una muestra de los datos de la versión del 2023, donde desde el 17 de octubre al 22 de octubre se presentaron 121 trabajos, participaron 134 artistas indígenas de 74 distintas naciones en 41 idiomas, hubieron 14 películas, largometrajes, hubieron 71 cortometrajes o de tamaño mediano, hubieron 21 trabajos digitales interactivos, hubieron 15 trabajos de audio y hubieron 7 exhibiciones. And during our festival week, we welcome artists, whether they are a part of our official selection program or if they are looking to be part of our industry programming that we put on during our festival, to come join in Toronto and experience the festival together. We try our best to help with travel support, or at least writing a letter of support for people to access travel support. As well as making sure that that Indigenous artists are having the space to connect to other Indigenous artists or industry people to talk about their work. Durante la semana del festival pueden acercarse además creadores que no necesariamente estén participando en la muestra artística o industrial que genera Imagine Native. Ofrecen además apoyo para poder viajar, o en el caso de que no puedan ofrecer apoyo para poder viajar, ofrecen escribir cartas para que los creadores puedan presentar para adquirir apoyo para poder viajar. Y además les parece súper relevante crear espacios para que los artistas puedan conectar entre sí con otros artistas de otras naciones. Another thing too, for our official selection, we bring on an external programming committee. For our programming committee, we have 3 programmers that come on to assist our festival director with the selection of our works. So they'll watch and have meetings prior to our festival in deciding what we'll be presenting. And we try to make sure that we have like an international representation, making sure our nations are diverse, the backgrounds are diverse, with who those people are. And every year we rotate so that we can continue to expand on our programming. Todos los años, a la hora de elegir qué horas se van a presentar, Imagine Native cuenta con un comité externo que se acerca a ayudarla debido a la gran cantidad de horas que llegan cada año, y también para poder mantener un balance entre las obras internacionales y nacionales que se muestran y poder tener aproximadamente una buena representación de cada grupo que participe. Y esta variedad va rotando igual cada año para poder ir abarcando cada vez más variedad de personas y comunidades indígenas. Next slide. So this is a picture of one of our screenings. We host our festival at the Tiff Bell Lightbox downtown Toronto. And that's where the Toronto International Film Festival is held. So we also share the building with them when they're not using it for their festival. We have 3 cinemas there. And each cinema ranges from either 200 to 500 people.
And this past year, we had 6,000 people plus experience our film programming. El cine que utiliza Imagine Native todos los años es el cine del Centro de Toronto, que es el que comparten también con el Festival Internacional de Cine de Toronto. O sea que cuando no es el Festival Internacional de Toronto, es el Imagine Native. Cuentan con 3 salas de cine, cada una da de aproximadamente 200 a 500 personas. Y en esta última edición hubieron más de 6.000 personas que disfrutaron de las películas que presentó el festival. And this is a picture from our in digital space. So our in digital space is where we host our video games, AR, VR, AI, video domes, projections, any of our interactive screen-based media works go into this space. Y este es el espacio que es digital interactivo, aquí donde presentan los videojuegos, em, inteligencia artificial, los trabajos que son con realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con áreas interactivas se presenta en el espacio que se ve en las fotografías. This is a picture from our welcome gathering. On the first day of our festival, we invite everyone to the Native Canadian Centre, which is also downtown Toronto, and is a safe space for our Indigenous peoples in the city to go access programming, access a safe space. And it's very community centered. So this is where we'll invite artists to come in and have space for our international guests to come and represent their homes, their home communities. Esta es una fotografía de la bienvenida grupal que se genera en Imagine Native. Esto se realiza en el Centro Comunitario de Toronto, que igual está en el centro. Este es un espacio seguro para artistas y personas indígenas para poder reunirse, entonces aquí es donde suelen llevar a los artistas en un inicio para poder conversar y conocerse y para poder acceder a programas que ofrecen en general. And then after this, we would go to our opening night party, our opening night film, and then opening night party, and the festival begins. Y luego de esta reunión de bienvenida en la película de apertura y después de eso en la celebración de apertura después de la película. This is a picture of one of our events. It's called The Beat. This one's our music night, where we have Indigenous artists, DJs, performers come up on stage and throw a concert for us during our festival week. It's our music night. Este es un evento musical que se genera en el festival que se llama The Beat, como el pulso, donde invitan a distintos artistas y DJ y se realizan conciertos en una de las noches del festival. And this is a picture of our industry days. I'll let Bliss talk about our industry day programming during our festival. Liz ahora nos va a hablar del Día de Industria dentro del festival, ya que es la manager del instituto. Hi. So, so I'm the manager of the Institute department. We are in charge of two things. One is our year-round, which I can talk about later, but that's professional development. But then we also have our industry days where we do workshops, panels, pitches, and we have this thing called micro meetings. Where you just get a chance to do a lot of like networking. Ya, el festival cuenta con 2 áreas de desarrollo industrial, uno que es durante todo el año que nos va a explicar más adelante, y el Día de Industria que ocurre en el festival, que cuenta con una gran variedad de actividades en un corto plazo como talleres de desarrollo, actividades grupales y algo que se llama micro reuniones, que básicamente funciona como desarrollo de conexiones entre distintos artistas de distintas áreas. Yeah, so for industry days, like
Everyone is welcome. This is where it gives us the opportunity to bridge any gaps that we see in the industry as Indigenous people, while also including artists. We help make the connections with people in the industry to either get their projects started, completed, and like offer all kinds of different support. Very, very welcoming. En el festival se crea este espacio muy acogedor para que las personas puedan generar conexiones quizás si necesitan para poder desarrollar sus proyectos o para poder terminar sus proyectos. Básicamente, la idea de estas reuniones es como poder abarcar esos pequeños espacios vacíos que aún quedan dentro de la industria para poder apoyar a artistas emergentes. And this is a picture of our art crawl event. So Imaginative partners with galleries around the city of Toronto, where we will show exhibitions. This piece that we're looking at specifically is from the Faithsway Collective in Aotearoa. But what we do in our art crawl is we do a walking tour from gallery space to gallery space all together, and are able to see all the exhibitions around the city that we have partnered with. El área que se llama Crawl, que es como gateo artístico, es que Imagine Native se junta con muchas galerías en el centro de Toronto para exponer a distintas obras de distintos artistas y se genera este espacio en el que como un grupo se camina de una galería a la otra para poder ir a observar y apreciar las distintas obras. And this is just a picture of one of our exhibitions as well. This is with Ella Niso Bomsawin. She had a piece at the Art Museum with the NFB of her collections of works throughout all of her years, and it was really beautiful. And Alanisa Bomsawin is just a legacy in Indigenous filmmaking, and has gone through so many hoops to get where she is today, and she definitely has led the way for all of us. Esta es una foto de una de las artistas más importantes de allá de la zona que ha tenido como un gran recorrido histórico, ya que debido a los años en los que empezó su trabajo, tuvo que saltar por muchos problemas para poder llegar al lugar en el que está. Esta fue una exposición que se hizo en un museo de arte y la tienen aquí como muestra de lo que es, a lo que se ha logrado llegar con los años de trabajo. And during Imaginative, we end with our award ceremony. At our award ceremony, we present 18 awards. The awards are selected through 4 different juries where we bring on external jury members to come on and adjudicate our selection. And once our selection is made for these awards, we give out $66,000 in cash prizes specifically for Indigenous filmmakers. So it isn't sent to the distributors or the production companies or like the producers. It's actually sent directly to the Indigenous director. Dentro del festival se genera 18 premios que son elegidos por medio de 4 jurados. Estos jurados igual son de selección externa. Les llaman específicamente para ayudar a elegir a los ganadores dentro de la selección que el festival ya generó dentro de su obra. Y estos son $66.500 en efectivo, que al menos en plata chilena serían aproximadamente 59 millones. Esto es específicamente sí para directores que sean indígenas. Correct. And excitingly, Imaginative is the first, I think only still Indigenous festival that is an Oscar qualifying festival. So our live action short award, the winner of that one is able to begin their process in campaigning for an Academy Award nomination. Imagine Native hasta ahora es el único festival indígena donde sus obras son
cualificables para participar en los Oscars. O sea que el ganador del género corto live action, después de ganar el premio en Imaginative, se le ayuda con el proceso de poder empezar a participar en los Oscars. Mhm. Another thing to note too is, so like the types of awards we have are for like feature films, so documentary and narrative, short films of documentary narrative as well. But our language award is our highest prize amount, and that's just why we made that one our highest award amount is to ensure language revitalization and films done in indigenous language so that there is more support for films like that. Dentro de todos los premios que ofrece el festival, el premio a la lengua es el que se lleva la mayor cantidad de dinero. Y esto es debido a que obviamente hay una gran importancia en la revitalización de las lenguas indígenas. Entonces, en apoyo a esa iniciativa es el motivo por qué ese premio es el que se lleva la mayor cantidad. For year round, so this is where we're beginning, we have the film and VR tour. So the film and VR tour is part of the programming department, which is what I work closely on. We bring works from our festival, our previous festival, into communities, schools, organizations throughout the year. El película en VR Tour, que es justo un área en la que trabaja mucho Caitlin, es una propuesta del departamento para poder llevar las películas a lugares en los que quizá no se puedan hacer eh, visionamientos en gran escala, como comunidades y escuelas. Entonces, en lugar de llevar la pantalla, se lleva el lente de VR para poder ver las películas. And this is for Institute. I'll let Bliss talk about our year-round Institute programming. Yeah, for Institute, we do our year-round professional development with different writers, directors, producers. In February, we usually an emerging film or producer to the EFM, which is the European Film Market. We try to lift them up as much as we can to either make sales, make distribution, whatever it is they need or that they're looking for. We also have a series of writing mentorships for feature writers, short writers. We will work with them for the year to develop a full script. And then let me know if you need me to take a break. I can break it down. No, it's fine, don't worry. Okay. So then we also have different like director mentorships where we help get directors into like productions so that they will be able to shadow a director and then hopefully end with a directing credit. We have like different series or films that we try to get them on. We also have a series of below the line mentorships where we can get artists of any background on film, whether that be props, wardrobe, set decorating. We do just as much as we can to help further our indigenous artists and like launch their careers. We also have a story editing mentorship where we get writers who are interested in the story editing aspect, and we will train them up throughout the year, reading different scripts and meeting with artists to just like go over them and make sure they're, you know, at a level where they are ready to be pitched. And then most of these labs are for our Canadian artists. Right now, we just have our features lab that is international. But right now, I'm working very hard in the background to expand that as we want to include as many Indigenous people from all over the world.
año de trabajo del instituto ofrece una gran variedad de programas y de practicantes, por así decirlo, sistema de practicantes, eh, que están abiertos realmente a cualquier artista de forma internacional. Por ejemplo, eh, trabajan en unión con el mercado europeo de películas, por lo que en el tiempo del festival intentan vender derechos de distribución de artistas a festivales europeos. También tienen el taller de largo plazo de escritura de manuscritos para guiones de películas, ya sea cortometraje o largometraje. El festival se encarga de apoyar al escritor en todos los aspectos hasta que ya encuentren que está a un nivel bien pulido la escritura. También ayudan a productores, eh, los consiguen que puedan trabajar en una película y después además siguen todo el proceso de este productor en la película para cerciorarse de que aparezcan los créditos. Eh, También tienen un programa de ayuda a artistas de cualquier área, con cualquier tipo de experiencia, a que puedan entrar al mundo de trabajar en películas, ya sea en el área de diseño de vestuario, de creación de props para las escenas. Los laboratorios usualmente están destinados sí a artistas canadienses. Tienen uno o dos que son internacionales, pero igual actualmente se encuentran trabajando en poder expandirlos para que abarquen a más personas que no necesariamente sean de Canadá, para poder apoyar la mayor cantidad de artistas indígenas. I also just want to mention that Netflix is our lead partner, so that allows us to pay all of our mentors or our mentees throughout the whole entire mentorship. And then with that, we'll also be able to support with bringing you to the festival and setting you up with a full access Imaginative Pass. Uh, Netflix es uno de los principales, además, colaboradores monetariamente del festival, por lo que usualmente de aquí vienen los fondos para apoyar estos programas que comenté y además otorgan fondos para ayudar a llevar artistas al festival y ofrecerle la entrada full que da acceso como a todas las actividades y todos los días. Right. And then for our upcoming festival, this year we are going to be shifting our festival date. So there will not be a festival in 2024. Instead, we will be going to June 3rd to June 15th, 2025. This is for logistical reasonings, as well as Toronto in June is really beautiful. That's one of the smaller reasons, but just to put out there. But also it is Indigenous Peoples Month. So we thought it'd be a great way to also just kick the month off, as we do get a lot of opportunity that we just can't access because we usually are programming during the month of June. So there's a lot of no's that we have had to give, which has allowed us, which hasn't allowed us to grow as much as we could have. So these new festival dates are an opportunity for us to grow in ways that we haven't been able to yet. With that festival date switch, that means our submissions will be opening November 1st, and they'll be closing on February 7th. For our submissions, people don't have to submit with a completed project. They can submit with a rough draft or a rough version of their film. And then what we'll do is work with the artist on the production dates on how post is, and we are able to get some insight of how that process is. But as long as you meet our submission opening dates, that's what we really hold tightly to. Ah, bueno, este año por temas logísticos no va a haber Imaginative el 2024, pero esto es bueno ya que significa que la fecha de apertura para poder postular al festival se corrió a noviembre de este año. La fecha de postulación es del 1 de noviembre del 2024 y cierra el 7 de febrero del 2025. Em, y ahora el festival sería en lugar de octubre, se empezaría a hacer en junio del 2025. Lo bueno igual de la postulación al festival es que no tiene que ser con la obra completa,
pueden postular con un manuscrito ya más o menos bien avanzado y al quedar el festival se encarga de darle apoyo al artista para poder finalizarlo de forma concreta, si es que están teniendo algún tipo de problema em, de fondos o de tiempo, de administración para poder completar. Simplemente basta con que cumplan con las fechas de postulación para poder participar. And yeah, miigwech. Thank you. That is our presentation. Y esa fue la presentación. Muchas gracias. Yeah, also like just like again, thank you so much for having us. We really want to work like bridge our north and south relationships, and we understand that there is oftentimes a language barrier with English to Spanish. So we want to try our best to continuously learn on how we can be more accessible. So if there's even any questions and suggestions that you notice that you need, please feel free to let us know. And if there's no questions right now, you can always email us. Our emails are on the Imaginative website, or we can just put it in the chat as well. So whatever's easiest. I'll just put mine in the chat. Thank you. Caitlin dice que está muy agradecida de la oportunidad y que como siempre le genera mucho interés poder generar una unión entre las comunidades del sur y las comunidades del norte, que entiende que la barrera del lenguaje es usualmente la más grande, así que incluso si no tienen preguntas, aunque tengan sugerencias de formas en las que podrían hacer más accesible la información de Imagine Native para ustedes como creadores, y que en caso de que no tengan preguntas ahora, de todas formas pueden enviarles correo más adelante. Caitlin dejó su correo en el chat, igual se encuentra en la página web de Imagine Native, y que van a hacer lo mejor que puedan para poder contestar y comunicarse. Muchísimas gracias, Complemien. Mucha gratitud de verles, del diálogo también, de la gran participación. Que estén muy bien. Caitlin, Bliss, thank you so much. Romemanyun, Pulamien. Muchas gracias. Thank Ay, you. vamos a sacarnos una foto. Igual vamos a sacar. Ya se fue alguien. No, vamos a sacar del...